Moahlodi Rilian Ketley o re qeto ya motsamaisi wa dipuisano Lekgotleng la motse la Johannesburg ya o hlophisa kopano e ikgethang ya Lekgotla e ne se molaong. We've won the legal battle, now we must fight the political battle. We will be fighting together with our leadership from the various political parties that remain in our coalition. Lekgotla le boetse la phatlalatsa hore diqeto tsohle tsa tshebetso tse nkuweng ke Morero ha di molaong. Mpho Phalatse is aware that she does not have numbers that can sustain her as a mayor in council. That is why she utilized the court, because if she had numbers, which is a political issue that Al Jama is raising, she would have went to council and fought her battles in council. E mong wa bahlophulli ba ditaba tsa dipolotiki o re Phalatse o tobane le kenya mosebetsi wa ho kopanya mekgatlo e theileng mmuso wa kopanelo. The ANC and its allies have a way of riding roughshod over the rules. At the same time, Dr. Phalatse is going to struggle to be re-elected because, quite frankly, she has lost the confidence of the majority of council. So many people would say this is a technical victory. Lekgotla la motse la Johannesburg le hlophisitse kopano ya lona ka Labone, mme ha wa hlaka hore na ntlha ena ya ho hloka tshepo ho Meyara e tla kenyeletswa kapa tjhe.